Sad, nakon svih ovih zaključaka donesenih logički, išli smo provjeriti da vidimo kako funkcionira, je li ti zaključci imaju podlogu u stvarnosti. Znači, ako je čovjek duhovno biće, koji je živ, koji osjeća sebe, koji ima svijest o samome sebi, koji ima svijest o nekom drugome, i osoba. Šta je osoba? Osoba vam je kuvar, recimo, kuvar je osoba. Zašto je on osoba? Zato što je on identificira sebe sa umnim aspektom kuhanja i on kaže ja sam kuvar zato što je to posao kojeg radi. Jel? Međutim, ako propadne njegova firma i on sutra više nije kuvar. Možete vrlo lako otkriti kad ste se vezali za identifikaciju osobe, ako nešto za što ste se vezali nije konstantno. Znači, ne možete biti, recimo, ja sam građanin Republike Hrvatske, ali prije 30 godina nisam bio građanin Republike Hrvatske, jer Hrvatska tad nije postojala. Što znači da svaka identifikacija za tako nešto kaže da funkcioniramo iz područja osobe. Jel? Osoba je ideja, znači fiktivno biće koje se bavi određenom idejom. U pravnom smislu čovjek ne postoji, postoji samo osoba i sve osobe su vam iz tog razloga definirane određenim pravom. Znači, građanin je stanovnik države, kad ne bi bilo države, ne bi bilo građanina. Jel? Znači, svaki osoba ima uzročno-posljedičnu vezu. Gubitkom ideje nestaje identitet, a čovjek ne. Čovjek ne. On postoji bez obzira na što, na išta. Jel? Psihološki osoba je skup identifikacija ego karaktera. To ko se bavi malo psihologijom razumije. Jel? Šta je ego? Ja, moje auto, moja kuća, ja, biznismen, ja, roditelj, ja, ne znam šta. Svakakve neke ideje ljudi imaju i onda se identificiraju s tim idejama. I onda u nekom momentu taj biznis propadne, on se rastavi od žene pa više nije muž, i onda još dozna da i dijete kojim se on dičio kao roditelj nije njegovo nego nekoga drugoga, i onda se te sve identifikacije se u jednom momentu gube. Ono što se nikad ne može izgubiti je ono zaista što čovjek jest. Jel? Duhovno, osoba je iluzija, čovjek stvarnost. Ne znam kako bi vam to jednostavnije objasnio. Prava čovjeka i osobe. Čovjek nema prava. Zašto? Zato što je on izvor prava. Sva su prava njegova. On nema. U pravom smislu on nema prava, jer mu ih nema ko dat. On je capo di tutti. On je Bog. U tom smislu. Jel? On je ili prvi ispod Boga. Jel? Ako neko ima neka prava, na njega jedino Bog. On još nije do sad rekao, iako postoji neka kompanija ovdje koja je rekla da ima od Boga direktno prava, to možete upisati. Znači, pravno samo osoba ima prava. Zašto osoba ima prava? Zato što ona ne postoji. Ona je kreirana i postoji vlasnik te osobe koji kaže ja sam tvoj vlasnik, ja ti dajem to pravo. Jel? Građanin je onaj koji ima pravo. Evo, recimo, ima jedno krasno pravo, zove se pravo glasa. Sad u nedjelju ko hoće glasat, jel može čovjek glasat? Znači, vi dođete na izborno mjesto i kažete hoću glasati. I šta će vas ona pitati? Osobnu kartu. Ako nemaš osobnu kartu, nemaš pravo glasa. Gotova priča. Znači, ne glasa čovjek, nego glasa osobna karta. Duhovno, osoba je iluzija, čovjek stvarnost prava, u stvarnosti ne postoji. Pazite, ova rečenica je jako teška, jel? Ali ja sam došao do nje, ajmo reći već godinama, iz nekih svojih razumijevanja stvarnosti, jel? Prava ne mogu postojati, jer niko nema pravo nad ničim. Svi smo mi ravnopravni. Svi se sastojimo od atoma koji su svjesni sami sebe. I nijedan atom ničega nema nikakva prava nad nekim drugim. Jel? Prava mogu samo proizlaziti iz fiktivnog vlasništva, iz nekoga oblika. Ja imam mentalni sklop u glavi, recimo Coca-Cola, jel? Uvijek to spominjem. Coca-Cola je ime koje je neko smislio, ali to Coca-Cola se ne sastoji od atoma. To je fiktivno, jel? To je mentalno. Jel? I neko je rekao, aha, ja sam smislio to ime, ja držim sva prava na njega. Ok, sve pet, niko ne smije koristiti to ime osim mene i gotovo. Zakoni se odnose samo na pravne i fizičke osobe. Znači, kad budete čitali zakone, ako budete čitali, ne morate čitati jer su dosadni, tamo vam samo piše pravna osoba to su vam tvrtke,
obrti, udruge, znači sve što nije čovjek, jel? Sve što nije čovjek, a fizička osoba je čovjek. U zakonima ne postoji riječ čovjek, jel? To implicira na živo biće koje ima višu duhovnu dimenziju. A budući da niko ne može držati prava nad nečim što je živo, onda čovjek ne može biti predmet prava. Čovjek ne može biti pravni subjekt. Ne može, to je nemoguće. Ne postoji logička, duhovna, moralna komponenta koja to može dokazati. U zakonima ne postoji riječ sloboda niti suverenitet. Zašto? Zato jer se tu ne radi ni o slobodi ni o suverenitetu. Ako hoćeš biti slobodan unutar pravnog sustava, to ne možeš biti. Jer on po defaultu se radi o robovlasničkom sustavu u kojem neko drži prava nad nečim. I zato se i zove pravni sustav. Pravo, neko ima pravo nad nekim. Fizička osoba po defaultu je rob. Nema veze što ona ima malo veća prava nego što ima obični rob, ali je zato i puno korisnija vlasniku, jer su robovlasnici u jednom momentu shvatili da ako robu ne daju ništa, neće ništa ni dobiti. Ali ako mu nešto malo daju, dobit će dosta. Prava moraju imati svoj izvor. To sam već spominjao, znači gospodar stvari je onaj koji daje prava ili ugovor. Ugovor je nešto što sklope dva čovjeka. Ja ću tebi dati kilo sira, a ti ćeš meni dati 100 kuna za kilo sira i mi sklopimo ugovor i ja držim prava na to, ti držiš obaveze na to i onda ugovorom postoji neka prava. To je definitivni konstitut prava. Što znači da ako država tvrdi da ima neko pravo nad vama, može biti samo iz ove dvije stvari. Ili je ona vaš gospodar, ili ima neki ugovor s vama. Prava se mogu dijeliti, ali mora postojati pravni slijed. Znači, ako ja parkiram, recimo, auto u nečijem dvorištu i meni dođe čovjek i kaže mi, ej, to je moje dvorište, ne možeš parkirati auto tu, ne dam ti, nema odakle ti pravo, jel? I ja kažem, ali ja sam razgovarao s vašim sinom, on se zove tako i on je meni rekao da mogu. Onda on, dobro, onda u tom smislu je okej. Znači, ja sam njemu objasnio odakle dolazi izvor mojega prava, on je prihvatio to da je to legitiman izvor prava i pustio me da parkiram na dvorište. Razumite? Znači, a da sam ja rekao, parkirao sam, što si ti meni zabraniti da ja tu parkiram, jel? To je već nešto drugo. I u tom smislu država vam nikad ne može dokazati izvor prava. Mi imali smo dosta slučajeva gdje ljudi dolaze na sud sa ovakvim pričama gdje jednostavno sudac nema šta kazati. Znači, na pitanje odakle ti nadležnost, samo muk, tišina, ili eventualno nemate vi mene šta pitati, ja sam ovdje taj koji postavlja pitanje. To je dovoljno dobar pokazatelj da shvatite da tu nešto debelo smrdi. Ja. Onaj koji daje pravo nije dio pravne priče, jer je on izvor prava, sve njegovo. To je ono što sam vam malo prije. Ali to nije vlasnik. Zašto? Zato što, vidit ćemo dalje šta kaže, pa ću vam objasniti šta je vlasnik. Onaj koji prima prava je pravni subjekt, to sam malo prije objasnio. Stvar prava je pravno tijelo, znači ako sam ja da njemu majicu, on je pravni subjekt, a moja majica je pravno tijelo ili korpus trusta. U knjizi vam je objašnjeno kako funkcionira taj trust. To je sve to neko trojstvo, isto kao firmi gdje postoji gazda, ovlaštena osoba, direktor i beneficiary, to je onaj koji ima korist od cijelog tog trusta. U trgovini se to zove tako. Predmet prava može biti bilo šta, jel? Stvarni predmet, imaginarni predmet, titula, novac, trgovačka prava, intelektualna prava. U praksi može biti pravni objekt prava, jel? Ali ne što je živo. Ono što je živo, niko ne može držati nikakva prava. Znači, može postojati pravo nad zgradom, pravo nad majicom, pravo nad kompjuterom, pravo nad knjigom, ali nad živim ljudima, nad životom niko nema pravo. Sad je samo pitanje koliko se osjećate živi. Vlasništvo. Evo, ovo je najbitnija stvar. Većina ljudi misle kad su oni vlasnici da je to nešto njihovo, ali to nije isto. Pravo na vladanje nad objektom prava. Znači, kako neko zna da je vlasnik? Tako što ode u zemljišni sud i oni mu daju potvrdu koja se zove vlasnički list. Ali, ako neko daje potvrdu, onda znači da postoji neko koji mora potvrditi to tvoje pravo. I vlasnik je titula koji dobiva onaj koji ima pravo vlasništva. Jel? Što znači
da je vladanje pravo na upravljanje, ali to nije tvoje. Zašto to nije tvoje? Zato što piše, jer sam stavio ovdje, nisam, nema. Znači u zakonu o ne znam kako se zove, vlasnosti i drugim stvarnim pravima piše da se pravo vlasništva može ograničiti u skladu sa zakonom. E sad, ako sam ja gazda ove majice, kako nego može ograničiti moja prava na nju? Pa ne može nikako, jer sam ja gospodar nje. Ali ograničenje na moj auto mi može, zato što ja nisam gospodar auta, nego sam njegov vlasnik. Jer sam ga registrirao, to je bitna stvar. Ja sam registrirao to auto i dobio sam, ili kuću, nebitno, registrirao sam zemlju i dobio vlasnički list na kojem piše hvala vam puno što ste dali zemlju kralju, državi, a za uzvrat što ste vi dali tu zemlju, ja vama dajem titulu vlasnika, jer ste ostvarili pravo vlasništva i samim time postajete vlasnik. Pravo vlasništva je široko pravo u kojem vi možete upravljati u velikoj većini predmetom prava, ali ne držite sva prava, zato što vam država može oduzeti tu zemlju, može vam lupiti porez na tu zemlju, može vam konfiscirati tu zemlju, može vam zabraniti da na njoj gradite, može vam zabraniti da na njoj sadite, može vam hrpu toga napraviti. Znači, ako ste vi gospodar te zemlje, kako vama neko može zabraniti bilo šta u vezi toga? Znači da niste gospodar. A ako ste vlasnik, to je već nešto skroz drugo. To je skroz nešto drugo. Vlasništvo je titula. Onaj koji je vlasnik ima titulu, ništa drugo. I kad on prodaje svoje zemljište drugome, on mu ne prodaje zemljište. Zemljište ostaje u gazdinstvu države ili kralja, on prodaje samo pravo vlasništva na zemljište. Znači, prenosi se titula. I zato vam titula u tom smislu bude predmet, jel? Znači, neko može prodati svoju titulu, jel? I prodaje. Može li živi čovjek biti vlasnik? Na pitanje za 100 kuna. Ne može. Dođite u zemljišnik i recite da imate zemlju, ona će vas prvo pitati šta? Osobnu kartu. Ako nemate osobnu kartu, seli. Ne možeš upisati ništa i nećeš dobiti nikakav vlasnički list ako nemaš osobnu kartu. Jedino fizičke osobe mogu ostvariti pravo vlasništva. I god krenete, vidjet ćete da čovjek nema nikakav pravo. Čovjek u pravnom smislu nije vlasnik ničega. Čovjek je gospodar. To morate razumjeti. Šta je registracija? Registracija dolazi od latinske riječi regis ili rex. Rex vam na latinski znači kralj. Svaka registracija u biti znači sljedeće. Ja ovu imovinu koju sam registrirao darujem kralju, a on za uzvrat daje meni pravo vlasništva. I to vam je to, ništa drugo. Znači možete registrirati zemlju, možete registrirati kuću, možete registrirati auto, možete registrirati svoje dijete. Pa ljudi ga registriraju u matičnom uredu i dobiju lipo jednu potvrdu koja se zove da je roditelj vlasnik svog djeteta ili legalni skrbnik, a zapravo gospodar njegov je država i može vam ga oduzeti ako ona smatra da ga ne hranite dobro, da ga ne vodite u doktora, da ga ne educirate, ne šaljete u školu itd. Ako ste vi gospodar svog djeteta i držite sva prava na njega, kako vam ga država može oduzeti? Znači da niste. To opet ljudi ne razumiju. Znači, unutar vladavine prava postoje samo pravne osobe, fizičke osobe, javne institucije, ali stavio sam upitnik ovdje. Zato što izgleda da po novome javne institucije više ne postoje. Jel? Javne institucije su neke institucije koje ne ostvaraju prihod nikakav, nego tu služe isključivo da bi pomogli građanima ili fizičkim osobama ili ljudima da se što lakše snađu unutar društva. Međutim, unutar knjige je napisano, ima i na stranici Zvona istine, da su javne institucije postale tvrtke, zato sam vam ispominjao da je Republika Hrvatska napisana svim velikim slovima i da mi zapravo živimo u jednom trgovačkom društvu unutar kojeg postoje samo tvrtke i njihovi međusobni odnosi koji su regulirani određenim. To vam je zapravo jedan svijet neživih utvara, čarobnjaštva, magije, nekromancije i iluzije. Zašto sam ovo sve napisao? Da bi vi nekoga
uvjerili da je nešto neživo postoji, morate malo se čačkati s njegovim umom. Morate ga malo hipnotizirati, da reče nekako najblaže. Morate ga omađijeti, da neko kaže je država postoji, pa se svađamo po pola dana kad neko objašnjava da postoji i da država ima prava, ali nikako ne može povući onu nit kojom će spojiti to sve, jel? Nego se uporno drži toga, ali to je takav i osnovni psihološki princip. Kad se čovjek veže za nešto da se jako, jako teško odveziva, jer onda cijeli njegov svijet zapravo propada. Tako, u to nekom smislu, psihološko. Ako se odreknem ideje u koju jako vjerujem, kad nestane ideja šta će biti s menom, jel? Propašću i ja, jel? Da. Znači, kakav je to iluzorni svijet? Svijet prava mora biti predstavljen. Zašto svijet prava mora biti predstavljen? Što znači predstavljen? Predstavljen znači da nešto mora biti stavljeno ispred nečega, jel? Što znači da u najmanjem sistemu mogu postati samo dvojice. Znači mora nešto biti predstavljeno ispred nečega. Što znači da kad se neko predstavlja, tvrdi da ima dvojica. Ima onaj koji predstavlja i ono što se predstavlja. Ako ja kažem ja ovdje predstavljam Dražena, jel? Aha, znači ti si taj koji predstavlja njega. To je već, ajmo reći, predmet za jednu psihološku ovako malo promatranje. Jel? Takav bi čovjek treba ići malo na... Ima u Splitu čuveni Uglješić, su ga zvali, on je bio psihijatar. Jel? Onda kažu, ti si bio kod Uglješića, to onda zna se o čemu se radi. Jel? Onda kad mi predstavljate, koga predstavljate? Jel? Ćao. Dođete na sud, sud vas pita, koga predstavljate? Onda ti kažeš, ja predstavljam fikciju tu neku, osobnu kartu svoju. O, super. Znači, ti nisi tu prisutan, nego si došao kao u formi predstavljanja. U čije ime ste ovdje? To su sve trikovi koga zastupate, jer zastupaš sam sebe. Znači, postoji neko ko zastupa i postoji sebe koga zastupaš. To je već, ajmo reći, kognitivna disonanca, kako moj jedan prijatelj voli kazati. Kognitivna disonanca je multiple disorder personality. Personality disorder. Znači, to je poremećaj osobnosti. Jel? Čovjek je prisutan, on je tu. Ne treba on predstavljati samoga sebe, jer je ja sam to. Koga ja trebam predstavljati? Ime? Kako ime? Ne predstavljam ja nikoga. Niti sam ja u ičije ime ovdje. Ja sam taj, to, ovdje sad. Kad dođete na sud, vi predstavljate fizičku osobu, osobnu kartu, tužitelj predstavlja državu, sudac predstavlja, šta ja znam, isto državu ili pravosudni sustav. I oni svi predstavljaju nekoga. Niko nije tu došao u kapacitetu čovjeka, jel? Niko nije došao kao reći ja sam tu, taj. Nego su oni, predstavljaju se, prema tome tvore jednu predstavu, jel? Onaj kod se predstavlja i kad se ljudi predstavljaju, tvore predstavu. U predstavi ko glumi? Glume osobe koje imaju određene karaktere, jel? Karakter, na engleski znači uloga, a to vam ujedno znači persona, jer su persona vam je maska koju su nosili glumci u rimskim i grčkim tragikomedijama, ona što se držala preko lica, i odatle vam zapravo potiče riječ osoba. Jel? Karakter se pravnim jezikom naziva kapacitet. Tako vi zapravo možete se na sudu pojaviti u bezbroj kapaciteta. Jel? Jedan te isti čovjek, ali ima bezbroj kapaciteta. Šta je to? Onda to je totalna šizoidna struktura. Znači, u kojem ste kapacitetu došli? Aha, ja sam došao u tom kapacitetu, dobro. A šta je s ovim drugim kapacitetom? To u drugom prilikom. Recimo, ko ima firmu, jel? On može biti gazda firme, ali može biti i direktor firme. I onda kad se pojavi, njega pitaju, koje ste vi kapacitetu? Jeste li vi kao gazda firme ili ste u kapacitetu direktora firme, jel? On može biti u raznim, može biti u 10, u 20, 30, nebitno. Predstava se odvija na igralištu, jer je sudnica, se na engleski kaže court. Court vam znači igralište, jel?
Sudvanje igralište. Tužitelj na engleski se kaže aktor, to vam je glumac. Zapravo cijela ta šarada vam je jedna predstava u kojoj čovjek upada zapravo jer nije skužio o čemu se tu zapravo radi. Nije skužio tu cijelu igru i tu cijelu priču. Da bi neko mogao uopće reći da ima ikakva prava na čovjekovom životom, što je nemoguće, šta on treba napraviti? Kako je tekao ovaj progres razotkrivanja cijele ove priče, onda smo sve više i više razumijevao ja i razumijevali ljudi s kojima ja skupa radim, Vlado i ostali, da se ovdje bazično radi o osnovnim principima kontrole uma. Nije uopće bitno šta je u stvari, nego je bitno šta čovjek misli da je u stvari. Jer je um taj koji dešifrira stvarnost na koju mi gledamo. Što znači da je nebitno šta se u stvari događa, nego je jako bitno da mi uvjerimo nekoga šta se tu događa. Sad, ima priča o orlu i o kokoši, meni lijepa, koji je napisao Antoni de Mello, ne znam ako je pročitao Antoni de Mello. Jasni cijelu tu priču. Dakle, priča započima tako što je orlovo jaje ispalo iz gnijezda i palo među kokoši. I iz tog jajeta se izlegao orao. Međutim, on se izlegao među kokošima i živio je s kokošima. I cijeli dan je šeta po dvorištu, pijukao, podao ranu, kako bi rekao, kljucao po podu i tako, a nekad bi ovako čuo gori na nebu krik nekih veličanstvenih ptica sa ogromnim krilima kako bi letile, jel? I on bi pogleda gori i bio ljubomoran, jako, on je želio pošto poto da on može letiti na isti takav način. Ali bi kokoši govorile, to je orao može letiti, to je veličanstvena ptica, ti si kokoš, kako ćeš ti letiti, ti si kokoš, jel? I jebi ga, da tako se izrazim, on je kokoš, kako kokoš može letiti? Ne može nikako, jel? Znači, postoji umna blokada, jel? Ta njegova identifikacija je spriječila njega da on ostvari svoj puni potencijal. Da poleti, jer je on rođen da leti, jel? Ali, on to nije znao, on je vjerovao da je on kokoš i tako je s vremena na vrijeme bi pogledao nekad te veličanstvene životinje i njegova želja da leti je s vremenom sve više i više racionalizirana i gasila se u nekom racionalnom objašnjenju da on nije za letenje, jer on se identificirao s nečim što on nije. Prema tome, da bi spriječili orla da leti, šta trebate napraviti? Trebate ga uvjeriti da je on kokoš i da on nije za letenje. Jel? Da bi čovjeka držali u pokornosti i da bi ostvarivali na njih neka prava, trebate ga samo uvjeriti da je on građanin, da je on fizička osoba, da je on rob u neku ruku, da on će se malo buniti do jednog vremena dok će to prihvatiti kao zdravo za gotovo. Kao, to je tako i šta ja tu mogu, ja tu ne mogu ništa. Dok se s vremenom ne javi neka budala ovako možda ko ja ili ko neki drugi ljudi, da tako rečem, koja će početi pričati o nekim stvarima koje će oni u duhu odmah razumjeti kao neke istine.